Sao Sao Sao. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Wadeka sahong, wadeka sahong. hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Wateka sao, wateka sao. hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajut bedang wadeka sao. Hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajut bedang wadeka sao. Tak pesumbu pesum kuang aja tak pajo ngon keluarga. Tak pesumbu pesum kuang aja tak pajo ngon keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Wateka sao, wateka sao. bulan Ramadan, bulan mulia, jatah nyorakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jatah nyorakan tajam puasa. Pajo busaho ngat na tenaga osing oleho beeta kerja. Pajo busaho ngat na tenaga osing oleho beeta kerja. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedang. Wateka sao, wateka sao. pertama ibadah letak pahala melimpah rahmat melipat ganda kajur bedang. Haira kan mudah buku alamak mengata rasa. Hai ibu bapa yang mantang tengah, hai kajur bedang. Wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngajet tak pajo ngon keluarga. Bulan Ramadan, bulan terlebih, bulan geprepre umat manusia ura puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda. Hai ibu bapa yang mantang tengah, hai kajur bedang. Wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngajet tak pajo ngon keluarga. Tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa pasti tangawal. Nikmat Ramadan
bapa yang mantang denget, hai kajut bedah wadai kasang, tak pesum kuat, ngajet apa jongan keluarga, ngajet apa jongan keluarga. Hai ibu bapa yang mantong tenget, hai kajer bedah wate kasau, tak pesum kuah, ngajet apa jongon keluarga, ngajet apa jongon keluarga. Wahai rakalon umat Islam, inangan agam Tuhangan muda, pasti tahawa nikmat Ramadan. Lam situn sajan jedanyo rasa, lam situn sajan jedanyo rasa. Hai ibu bapa yang mantong tenget, hai kajer bedah wate kasau, tak pesum kuah, ngajet apa jongon keluarga, ngajet apa jongon keluarga. Talake doa bersidra Tuhan Khalikul alam sidra yang esa, begepe ampun dum kesalahan, dum umat Islam berasa syurga, dum umat Islam berasa syurga. Hai ibu bapa yang mantong tenget, hai kajer bedah wate kasau, tak pesum kuah, ngajet apa jongon keluarga, ngajet apa jongon keluarga. Kamu lagi segotu, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawai, kajet bedah waktu kamu tunjukkan bapa put lewat 10 minit. Kamu lagi segotu, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawai, kajet bedah waktu kamu tunjukkan bapa put lewat 10 minit. Waktu ji sau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you. Mana Bang Adi?